Okay. Okay, Assalamualaikum and a very good morning to all of you. Okay, today ataupun hari ini kita akan ada kelas berkaitan dengan ISO 9001-2015 awareness. ISO ni banyak 9001 adalah quality management system dan how to be a qualified internal quality auditor. Okay, before we start, ini adalah kita punya dua modul yang kita akan pelajari, iaitu satu modul adalah awareness berkaitan dengan keseluruhan and structure dan framework of the ISO 9001-2015, dan satu lagi adalah qualified to be a qualified internal quality auditor based on the ISO 9001-19011, iaitu dia punya guideline to be auditor. Okay, before we start, saya akan introduce myself lah. Introduce myself. Sebelum tu, selepas saya introduce myself, saya nak tahu juga latar belakang tuan-tuan dan puan-puan lah. Jadi sebab kita fokus on this training untuk kalau boleh pada pengajar-pengajar, supervisor management team, untuk kita run the quality management system and to meet the standard of ISO 9001-2015. Okay, saya perkenalkan diri saya dulu. Okay, nama saya Azli bin Muhammad Aris. TC is MBOT punya certification lah. Tuan-tuan mungkin ada TS, ada TC. Okay, Azli bin Muhammad Aris. My working experience. Okay, working experience. Previously, I work at the Royal Malaysian Air Force 21 years and retired. Then joined the aviation industry lah. Aviation industry dalam bidang quality lah. Saya dalam bidang quality daripada dalam QDM pada tahun 2013 saya retired dan saya join the industry in the quality background, iaitu dalam bidang aviation. Company pertama saya kerja selepas saya bersara daripada TUDM adalah Gading Kasturi Sdn Bhd di Alustar, iaitu helikopter company. Kedua, saya join Aerot Sdn Bhd di Subang, iaitu maintenance, repair and overhaul company. Yang ketiga, was Aero Malaysia Sdn Bhd sebagai quality manager. Selepas tu Airborne Sentinel sebagai compliant airworthiness manager. Then I joined the training organisation di Allied Aeronautic College sebagai quality manager di dalam ISO 9001 dan juga Civil Aviation Authority of Malaysia di dalam Part 147. Okay, this is the quality certificate yang saya ada lah. Saya ada internal quality auditor iaitu ISO IEC 17025, iaitu level 3 management system, iaitu macam lab calibration. Lab calibration, contohnya kita ada dekat Jabatan Standard Malaysia JSM, dekat Putrajaya, dekat Cyberjaya, dia yang mengawal selia bahagian calibration makmal di Malaysia. Lepas tu saya ada Internal Quality Auditor AS9100, iaitu Aerospace Standard. Okay, tuan-tuan, dia ada perbezaan sedikit dia antara 9001 dengan 9100. Aerospace Standard dia ada clause-clause yang breakdown clause yang ditambah. Okay, lepas tu awareness integration ISO 9001 dengan 91000. Lepas tu juga saya adalah certified lead auditor, saya attend lead auditor course dengan SIRIM dan sit the exam selama 2.5 jam, dan saya certified lead auditor 9001-2015 daripada SIRIM. Okay, itu adalah sedikit daripada saya punya background lah, daripada pengalaman kerja saya dengan qualification saya. Jadi sebelum saya mula, khusus ni bagi saya, kalau orang yang tak pernah bekerja di dalam ISO company yang ada certified ISO,
dia agak berat, tapi siapa yang pernah bekerja di dalam company yang mempunyai certification ISO, dia lebih ringan. Okey, sebelum tu saya nak tahu juga saya punya participant punya background lah, untuk saya lebih senang untuk saya berinteraksi, and nak tahu you all pernah tahu ke tak apa itu 9001 2015. Okey, jadi sesi ice breaking hari ni, tuan-puan kena bagi tahu nama tuan-puan, kerja di mana, bahagian department mana, dan pengalaman dengan ISO company lah kalau ada, ataupun you punya knowledge tentang ISO 9001. Itu saja, tak perlu bagi tahu anak berapa apa semua kan. Nanti kita panjang sampai petang kan. Okey, kita mulakan dengan sebelah kiri saya lah. Madam? Tak perlu bangun madam, just bagi tahu nama, department mana ataupun company mana, lepas tu pengalaman ataupun you punya knowledge tentang ISO 9001 2015. Itu saja. Nama saya Deviga Ganesan. Okey. Saya pengalaman saya dekat rangkaian komputer. Sebelum ni saya kerja dekat Mastura, lepas tu dekat Chart Academy. So yang ketiga adalah kat sini Meteor Academy. Meteor Academy. Okey. So untuk pernah bekerja dalam company yang ada certification ISO? Tak pernah. Tak pernah okey, tak apa. So ini baru first time saya masuk tu. Okey, yang itu yang saya nak tahu untuk saya punya saya nak deliver training nanti lebih fokus kepada yang tak pernah ataupun yang kurang knowledge tentang ISO. Okey, terima kasih puan. Ya. Silakan. Okey, selamat pagi. Nama saya Risna Dulian. Saya dari Departmen Komputer Rangkaian juga. Okey. Pengalaman dan knowledge saya tentang ISO ni tak ada. Tak ada Okey, terima kasih puan. Terima kasih. Okey. Assalamualaikum Cik. Nama saya Syafrina. Boleh panggil Fina je. Saya bekerja di bahagian admin and student finance lah. Okey. Saya baru first time. Admin and student finance. Okey, kalau ikut 9001 situ adalah critical area Okey, nanti kita akan fokus dekat situ. Ini first time ISO Betul. Okey. Okay, hai, Assalamualaikum, selamat pagi. So, nama saya Nova Atika binti Azman. Boleh panggil saya Farah sahaja. So, saya sekarang bekerja dekat Meteor Academy ni dalam bahagian pengurusan ataupun filing dokumen untuk program TASCA lah. Program Early Childhood Education. And then, dalam program ISO ni first time saya join. First time juga Ya, betul. Terima kasih. Documented information. Salah satu clause ada dalam salah satu clause ISO, documented information, and adalah perkara-perkara penting yang akan diaudit. Okey, silakan. Ni sahabat saya ni. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Assalamualaikum. Okey, nama saya Iqbal bin Ahmad. Okey. Untuk pengalaman kerja, saya sekarang bekerja sebagai pegawai bernilai di Meteor Academy Shah Alam. Okey, dalam program aircraft maintenance operation, okey, dalam penyelenggaraan kapal terbang lah. Okey, untuk knowledge berkenaan dengan 1001 dengan 9100 ni saya tak ada lagi. Okey, sebab tu saya datang join khusus ni untuk saya menimba ilmu berkenaan dengan ISO. Okey, terima kasih Iqbal. Sama. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Ahmad Nazrul Bilhud. Saya daripada Meteor Academy Shah Alam. Untuk pengalaman kerja dalam kualiti ni memang saya ada experience. Saya juga certified sebagai internal auditor kualiti. Dan pengalaman dalam kualiti ni dalam 10 tahun lah. Datang ni untuk refresher. Bagus. Banyak soalan nanti ni. Refresher banyak soalan.
Maksudnya daripada 6 orang yang dah perkenalkan diri tadi, seorang adalah berpengalaman dalam ISO. Okey. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Saya Nur Syaila binti Awang. Saya bekerja di Meteo Academy dalam Department Student Affairs, jawatan sebagai warden. Saya first time join First time join the ISO training lah. Okey. Silakan tuan. Assalamualaikum, saya Nurman Hakim. Saya sebagai saya daripada Meteo Academy Bangi sebagai PPD pengesah dalaman. Pengesah dalaman untuk ISO ni ni first class ataupun first experience saya training attend lah. Yep. Okey. Tapi sebelum ni memang tak ada tak tahu langsung pasal ISO ke, ada tahu-tahu sikit ke macam mana? Tahu-tahu sikit je lah, tapi untuk masuk tapi di dalam formal training lah. Ya. Yes, daripada Formal dengar training tadi tu je lah. Okey. Terima kasih. Kita ada 2 lagi partisipan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Sri Handayani binti Muhammad Razali. Saya dari Meteo Academy Bangi. Okey. Saya bahagian Student Affairs. Untuk ISO ni saya tak ada pengalaman lagi. Okey puan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Nama saya Siti Marina binti Aini. Saya berkhidmat di Meteo Academy Bangi. Dan berada di unit kewangan pelajar dan admin. Saya tak ada pengalaman lagi tentang ISO ni, pernah dengar lah. Dan itulah antara sebab saya berada di sini hari ni. Okey, terima kasih puan. Okey daripada kita punya sesi perkenalan ataupun ice breaking tadi, saya summarizekan dekat sini bahawa kita punya partisipan yang ada pada hari ini and majoritinya tidak ada pengalaman ataupun tidak pernah bekerja ataupun tidak pernah tahu apa itu ISO 9001 kecuali seorang lah Encik Ahmad Nazul jadi dekat sini saya akan walaupun kita khusus ni agak pendek iaitu 1 hari cuma sebab saya diberi arahan untuk memberi pendedahan sahaja, bukan untuk certifiedkan tuan-tuan sebagai auditor lah. Nanti kalau untuk certifiedkan tuan-tuan sebagai internal quality auditor, itu adalah tugas bahagian kualiti dalaman tuan-tuan sendiri. Kalau tuan-tuan ada bahagian kualiti, dia akan buat assessment untuk melayakkan tuan-tuan menjadi qualified internal quality auditor. Okey. Tuan-tuan, selepas sesi soal kenal ataupun ice breaking ni, kita pergi kepada introduction introduction of the training. Okey. Training ni adalah saya fokus kepada 9001-2015. Sebelum dia punya version 2015 ni keluar, dia ada first publish, iaitu ISO ni 9001 ni first publish dia pada 1987. Ni dia punya revolution evolution of the ISO 9001. Jadi untuk yang ke belakang ni saya just explain saja sebab kita akan fokus kepada 2015. Okey. First revision first publish 87, first revision 1994. Lepas tu second revision is ISO 9001-2000. Lepas tu third revision dia ISO 9001-2008. Dan yang latest revision adalah fourth revision in September 2015, iaitu ISO 9001-2015. Jadi ini adalah evolution of the ISO 9001 punya revision. Okey. Jadi yang ini pun saya prepare slide ni untuk kita yang dulu masa mula-mula pada September 2015 dia keluarkan the fourth revision, iaitu 2015. Dia bagi tempoh kepada pemegang sijil 9001-2008 untuk migrate kepada 2015 punya. 1 year after release ISO 2008 punya certification kena migrate kepada 2015. And 3 years after the publication of ISO, any certificate issue under ISO 9001-2008 will no longer be valid. Maksudnya sekarang tak valid lah. Kalau kita berurusan dengan kita punya customer
kita minta dia punya ISO certification, dia bagi 9001 2008 and memang dah expired tapi tak valid. Okey, kita kena pakai 2015 sekarang. Okey, jadi ini adalah dia punya history dia, introduction. Lepas tu, oh sorry. Okey, kita tengok why ISO ni dia revise. And berapa tahun sekali dia kena revise. Jadi 9001 2008 revise to 9001 2015. Kenapa dia revise? Kita tengok ini adalah dia punya reason kenapa dia kena revise. Kita tengok all ISO standard are required to undergo review and potential update by the assigned technical committee every 5 years. Sepatutnya 2015 dah revise pada tahun 2020. Tapi 2020 is pandemic punya years. Maksudnya kita ada delay on 2020, 2021, 2022 baru kita fully release from the pandemic issue. Okay, ini global punya issue lah. Okay, jadi sampai sekarang dia belum ada mana fifth punya revision kelima. Hasil pakai 2015. Okay, to comply with ISO Directive 2012 Annex SL. Maksudnya dalam Directive 2012 ni dia suruh revise every 5 years. Maksudnya kalau perlu kena revise every 5 years. Maksudnya kena revise every 5 years. Kalau dia dah komiti bersidang tak ada changes, maksudnya dia boleh continue dia previous ada existing version. To keep up with change in the global environment. Kadang-kadang bila kita tengok sekarang ada global punya changes. And jadi ISO ni dia kena follow the changes of the global environment. To improve organization ability to meet customer need. Sekarang mungkin contohnya dulu macam kita buat record keeping. Semua manual. Kita ada archive room, betul tak kan? Sekarang record keeping kita pakai apa? Kita ada Google Drive, kita ada digital storage, betul tak kan? Jadi benda tu boleh boleh menjadi satu perubahan. Contoh perubahan. Tapi kalau standard tak berubah, kita menggunakan tak menggunakan archive hard copy dokumen, kita gunakan digital pun boleh diterima dalam certification. Okey, lepas tu to provide a consistent and future ready framework. Ini adalah dia punya salah satu reason kenapa dia perlu revise. To address the increasing complexity of the environment in which organization operate. Jadi kalau kata contohnya Meteor Group ni dia besar. Proses dia terlalu panjang. Kalau kita subsidiary, contohnya you all subsidiary company, you nak follow the mother company punya proses sampai atas, dia akan panjang. Jadi cara yang terbaik, you all kena ada proses you sendiri to comply the group process. Okay, yang itu adalah cara terbaik. Okay, jadi the address increasing complexity lah, yang itu reason dia. To ensure the update standard meet the need of all relevant interested party. Maksudnya dalam konteks of the organisation. Konteks of the organisation dalam clause 4 dia ada interested party. Siapa interested party? Kalau you all adalah training provider, siapa you punya internal interested party? Contohnya bahagian student affair. Saya seorang pengajar, saya punya interested party adalah student affair. Saya punya internal interested party saya adalah saya punya atas pada saya, mungkin saya punya PPB, pengurus pusat bertauliah, itu adalah interested party. Internal. External siapa? External kalau statutory and regulatory adalah JPK. You punya authority, JPK. Kalau you ada CAM nya program, you punya CAM lah, you punya external punya interested party. Maksudnya contact of organisation. Lagi apa?
bomber. Sebab building you, untuk you mengajar, you kena ada bomber approval. Majlis, itu adalah external interested party. Nanti kita akan go through satu persatu lah. Lepas tu, to align more effectively with other management system standard. Maksudnya, kalau kata kita ni satu syarikat, saya bagi contoh, banyak contoh penerbangan. Kalau you all nak contoh lain, you bagi tahu saya lah. Sebab saya dalam bidang aviation dah tahun ni 30 tahun lah. Okay? Jadi saya punya mindset tu banyak kepada aviation, tapi aviation dia integratedkan ISO 9001 dengan AS 9100. And ISO 9001 adalah dia punya ibu dia. Lepas tu kita sebab aviation, kita ada aviation standard. Sebab tu dia panggil, kita gunakan juga aviation standard, aerospace standard 9100, and sekarang revision D kalau tak salah saya. Okey. Jadi integrated management system sekarang, the most of the organisation and yang big organisation dia guna integrated management system. Okey, jadi dia align effectively. Contohnya requirement daripada statutory and regulatory, kita boleh align dekat ISO standard. Jadi itu adalah sedikit and history of the ISO 9001-2015 daripada mula. Kita tengok tadi, daripada mula dia first publish, first revision 1994, second revision 2000, third revision 2008, dan fourth revision adalah yang existing kita guna, iaitu 2015. Dan ini adalah sebab-sebab kenapa dia perlu di-revise. Okey, kita pergi kepada main revision of ISO 9001-2015 and dia dah revise daripada 2008 kepada 2015. Apa dia punya main revision? Okey, yang pertama, the structure and format ISO 9001-2015 now follow Annex SL of the ISO Directive 2012. Jadi tuan-tuan boleh rujuk kepada Directive 2012 ISO. Tapi kalau kita sebagai ini saya punya pengalaman lah, kita sebagai pemegang sertifikat ISO kita kurang buat rujukan kepada direktif. Biasanya dia certification body, iaitu audit body kita, sama ada SIRIM, Bureau Veritas, apa lagi, banyak certification body. Dia akan rujuk kepada situ. The standard is now built on 7 quality management principle. 2008, ISO 2008 dia pakai 8 principle. Tapi kalau dah 2015 dia pakai 7 management principle. Nanti kita go through satu-satu, iaitu 7 management principle of quality using in the ISO 9001-2015. Okay, ini typing error 9001 bukan 9000 9000 lain. Ada lain. The normative reference has been updated to ISO 9001-2015. Okay. Lepas tu dalam 2015 punya ISO, dia using approach risk based thinking. Maksudnya kita kena berfikir apa risiko yang kita akan hadapi sekiranya kita memerlukan satu proses yang baru. Contoh saya bagi. Sebab tu dia panggil risk based thinking has been introduced to the quality management system. Sebab tu nanti kita kena ada risk assessment table. Contohnya Meteor Academy. Meteor Academy Sdn Bhd. Dia buka satu cawangan dekat Meteor Academy Shah Alam. Kan? Sebelum buka tu, mana you punya risk assessment table? Kalau kita ada ISO, auditor akan datang, saya nak tengok table of risk assessment. Tak ada. Bila tak ada, itu adalah non-compliant to the requirement standard. Maksudnya, kita akan dapat non-conformant. Okay? Non-compliant. Jadi, bila kita nak buka satu contohnya kita beli equipment baru nanti. Macam Encik Azlan, nanti dia akan beli dapat aircraft. Apa dia punya, dia kena buat risk assessment dulu. Untuk dapat aircraft ni, dekat mana dia punya lokasi untuk kita letak. Siapa akan buat maintenance, apa risk yang akan ada.
Kalau dia tak buat, maintenance. Okey? Yang itu kita kena adalah sebab tu kita kena risk based thinking. Okey? Belum. The term product and service are now clearly distinguished from the another. Dulu kita pakai term product and service. Orang ingat manufacturing sajalah. Tapi product and service ni bergantung. Tak semestinya manufacturing. Jadi kalau kita sebagai training provider, Meteor Academy sebagai training provider, apa product and service Meteor Academy? Siapa boleh jawab? Kita tanya Encik Nazrul lah, dia experience sikit. Training adalah produk kita, servis kita pun training. Jadi produk kita adalah kita punya student, output of student, tu produk kita. Servis kita adalah training. Jadi kalau kita nak minta certification ISO, kita kena tahu apa skop kita. Kadang-kadang kita tengok company kan besar, dia ada ISO certification, tapi bukan semua proses. Proses dia adalah incoming inspection saja. Dia apply for ISO certification for incoming inspection process, itu saja. Yang lain tak ada follow ISO. Jadi auditor macam saya akan datang, saya akan audit dia based on the scope yang dia apply. Contohnya kita you all Meteor Academy, you nak apply ISO, apa you punya scope? Scope pengurusan keuangan pelajar. Jadi auditor akan datang fokus on pengurusan keuangan pelajar saja. Auditor takkan pergi cari sampai student tu graduate, dekat mana dia bekerja, apa semua, tak. Jadi product and service ni dia dah clearly distinguish. Maksudnya kita dah faham apa itu product and service dan apa itu scope yang kita apply for certification. Organization must now understand both their external and internal context, identify related risk and opportunity and take appropriate action. Yang ini yang saya cakap tadi, based on the risk based thinking ni, kita kena ada risk assessment kita sendiri. Contohnya macam saya cerita tadi lah, bila kita nak beli satu equipment baru, equipment yang very high valuable. Jadi kita kena buat satu risk table kat situ, apa dia punya risiko, apa dia punya contingency punya action kita, apa kita punya action taken kalau berlaku risk itu. Jadi kita dah ada. Dekat mana kita set benda tu? Dalam kita punya policy ataupun kita punya procedure manual, ataupun dalam hierarchy of the manual, yang first adalah kita punya policy. Policy ni apa? Kita punya quality manual. Itu adalah policy manual. And to comply, to achieve the policy manual, kita mesti ada procedure. And procedure kita, bila kita comply all the procedure, kita akan achieve kita punya quality policy. Ramai orang dia cerita lah KPI. And semua orang boleh cerita KPI. Dari mana datangnya KPI? Sebab KPI ni diambil daripada ISO sebenarnya. KPI. Mula-mula kita mesti ada quality policy. Lepas tu kita mesti ada quality objective. Lepas tu kita ada KPI. Macam mana kita nak achieve? Kita nak achieve kita punya quality policy ni, kita mesti achieve kita punya quality objective. Dan how to achieve the quality objective? KPI. Kalau kita cakap KPI kita achieve, tapi quality policy kita tak achieve, that means KPI itu sebenarnya tak achieve. Kena buat analisis. Kenapa KPI tak achieve? Jadi itu adalah contoh. Okey, kita tengok ini adalah kita buat comparison lah. Dia punya structure 2008 and 2015. Okey, 2008 dia ada 8 clause. 8 clause. 2015 kita fokus pada 2015, dia ada 10 clause. Kalau kita tengok scope, narrative reference, term and definition ni, biasanya kita determine dia dalam kita punya quality manual. Itu saja. Tapi kalau kita nak tengok breakdown clause yang di auditnya, itu adalah the organization and its contact, iaitu contact of the organization, internal, interested
party dengan external interested party. Lepas tu kita ada leadership, and leadership ni clause 5 adalah management. Dekat top management punya komitmen. Di dalam quality manual ataupun quality policy kita mesti ada statement of commitment daripada kita punya top management. Kalau kita CEO, kalau Meteor Academy, CEO Meteor Academy, dia akan buat dia punya statement of commitment. Lepas tu planning, sebab tu saya cakap planning ni satu clause yang cukup besar. Support, contohnya human resource and support. Pengajar tak ada, human resource kena buat employment and recruitment. Itu dalam clause 7. Operation ni satu clause yang besar lah. Kalau kita punya scope adalah deliver training, maksudnya daripada student entry sampai student delivery, kita akan diaudit. Okay? Performance, evaluation and improvement. Itu adalah structure of the ISO 9001:2015. Main revision dia, yang ini adalah sama juga model dia. Jadi dia ada support operation clause 7 and 8. Kita tengok kat situ lah, improvement tu clause 10 tu dia act. Dia berdasarkan plan, do, check, action, PDCA. Ini adalah model of the 2015 punya ISO. Okay, PDCA. Okay, macam mana tuan-tuan, perempuan? Okay tak? Boleh dapat dapat. Ini kita just bagi on surface saja. Lepas pada ni kita akan go through one by one dia punya clause dan saya akan bagi contoh-contoh juga bagaimana kita boleh achieve ataupun kita boleh fulfill the requirement of the ISO 2015. Okay, okay. Kalau macam tu kita 5 minutes break lah.